Suke abaningi igcokama elisha liveza imfihlo yalo. Sanibonani kuphi nakuphi lapho ngiyakhani lombosa njengamanje ukubingela wena ke umathinda wacela intombi zimqomela amahlaka abanye zibaqomela imali sikwazi ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala la sicela ukuthi sijabule ukuba nayo sijabule futhi ukuthi uzojoyina uzoba ilunga leGcokama TV sicela ungakhohlwa ukusubscribe ushare uphinde ucomment ukhuluma konke subscribe ayikho ke hamba kodwa ke so senze ukuthi kube wena oqala uthola notification uma sekufala ivideo hamba phambili ngani zakwethu kuthiwa abaningi eGcokama liveza imfihlo yalo noma lidalula ke isifiso salo ukuthi-ke lona liyafisa ukuthi-ke lihambe liyomela umaskandi laphana kuma-Grammy Award. Lokho-ke kuvele emva kunomcebo ozikodwa noZex bantwini kanye-ke nalo mlungu abawine naye bevela ukuthi-ke bawine ama-award e-Grammy. Laphana-ke igcokama elisha selithi lona liyafisa ukuthi-ke liyowina laphaya kuma-Grammy Awards. Istatement segcokama sifundeka kanje. Phakama sibongele abafowethu ngabasenzele khona siyi-South Africa phesheya kwezilwandle iphupho lami nami lila #Grammys. Phakama Mzansi omuhle siyabonga ushuni kamaskandi ushuni_kamaskandi season 2 coming soon on SABC Mzansi for sure. Ubeke seqhubeka abantu akekho ongazi point of correction naliqiniso akekho ongazi ukuthi mina umncintiswane yezindondo zala eMzansi angingeneleli nje sidalo kuyaziwa lokho pho ungayiwina kanjani into ongekho kuyovela since ngathola iqiniso ukuthi kuphisana ngazo mahala futhi akuyi ngevoti labalandeli ungazivota uphinde ukhale ezimathonsi emaphepheni ngemali yakho emoshile ngathatha isinqumo ngaphumela ubala nje kudala ngakho-ke luqondile ulimi la emdletsheni asiphila mangafuthi asiluthengi udumo kuyaziwa lokho uma ufuna ukubona amandla ami nobukhulu bami hamba emcimbini emikhulu ziphelele zonke ufike ubambe ucingo ngesandla phambili ngiperforma lapho-ke uyoyisholo wena wasethi #ngiyabonga bakhulumile-ke abalandeli ngendaba yeGcokama ukuthi-ke abanye bathi lenza kahle abanye bathi liyabheda ngala kwethu ngiyafisa ukuza uvo lakho ngesifiso seGcokama nangendlela-ke isinqumo asithatha ngayo ukuthi-ke ashiye phansi indaba yama-award e-South Africa ukuthi-ke ngabe isiyiqiniso kangakanani lento ayishoyo ngabe-ke ingamanga futhi kangakanani lento-ke ayishoyo uzokhumbula ezimpini zikamaskandi bekuvela kaningi ukuthi-ke iy'ndondo seziyathengwa noma-ke sekuchenyiwe ungakhohlwa ukusubscribe share phinde ucomment ungilandele inkundla zokuxhumana ngabe Twitter Instagram phinde Facebook kukhona lapha ku TikTok uthi @mathindacebisi ungakhohlwa ukusubscribe ngana kwethu ngikuthanda ukubhubha.